nekako mi deluje da nije adekvatno lečen ili nije bar to adekvatno dobio negu kako bi zahtevalo, pogotovo u toj čuvenoj Evropskoj uniji. Da, on je imao 2 kancera, operisao odmah nakon rata i to je odlično urađeno ovde, što je konstatovano i na kontrolama u Hagu. Bilo je sve u redu, sve do tog recidiva u Finskoj koji se desio. Očigledno, pošto duže vreme nisu dali dijagnozu, odnosno rekli šta je u pitanju, očigledno veoma nemarno ga posmatrajući, a mislim da je logično da ako je neko imao 2 puta rak i operisao, da se njegovo stanje mora redovno pratiti. Kao što znate iz poslednjih dešavanja, čak ni kada je konstatovana dijagnoza i da su u pitanju da je uznapredovala bolest, također ga nisu puštali do maltene krajnjeg trenutka. Da ne pričamo o neadekvatnoj pomoći, lečenju, odnosno ne pružanju pomoći u zatvorskoj bolnici. Znači, kad je došao ovde u Beograd, vi ste tek tad zapravo mogli da vidite koliko je bio neadekvatno lečen, ako sam dobro razumeo. Ne, to se videlo još u Finskoj. Ja sam provela 2 meseca tamo pokušavajući da preko naše ambasade i uz pomoć naše države da pomognem nekako da ili dobije bolje lečenje ili da ga puste ovamo na lečenje. To se videlo i po odnosu i po nepružanju pomoći, ali kad smo došli u Beograd, onda smo dobili i potvrdu direktno iz usta lekara da potvrdili su na osnovu nalaza i na osnovu onoga što je primao tamo da je apsolutno neadekvatno lečen.